touch gloves, go to your corner. Oleksićuk je nanio težak poraz Tomu Breeze u njegovom debiju za organizaciju. Zatim je Breeze završio Nedoha, a sada on dočekuje Emiliana Sordija. Polu teška kategorija. Idemo. Vidite ovaj zanimljivi. Na papiru jako zanimljiv dvoboj. Sad ćemo vidjeti šta će nam ponuditi. Sordi je odličan u boksu. Dobro se kreće i jedan i drugi sad na početku. Ali to je ono ispitivanje, pipkanje dok ne krene nešto ozbiljnije. Sad je, evo. Ovdje je otvorena izmjena. Krenulo je ono što smo rekli. Bome je krenuo Breeze, ali ovdje je Sordi u problemima. Jako. Kako se ispuca ovdje Breeze, ali što je Sordi preživio? Zeznuto je ovo bilo, ova razmjena ovih poluteškaša izgleda baš... Izgleda ko da su teškaši. Onako, nasilno. Uspio se nekako Sordi iskobeljati. Ali još nije ovdje Sordi dobar, ovdje je otvorena razmjena. A sad je Breeze. Sordi je udario Brisa i Bris je izgubio. Izgubio je on kompas uopće da je tu. Ja mislim da je ovo Opasan bio... je Sordi u ground and poundu, ali mislim da će ovo biti udarac u ali nije, ne da se ni Tom Breeze. Vraća se Breeze. Figure 4 je zaključao sada ovdje Sordi. Gotovo lok iz kojeg se nemoguće teško se izvući iz tog čovka, iz tog body loka. Ovo nije otišlo pod bradu, ja mislim. Dobro, sad je to trganje face, ovako malo piganje i to upadne. Ulovio je, ovo je otišlo, ali koliko duboko. Tapkaće Tom Breeze. Tapkaće Breeze. Je izgubio od Emiliana Sordija i Anči odnosi pobjedu. Ima neka oklada tko plaća. Neće, ne da Sordi. Miče rukavice. Ne znam jel miče zato što želi proslaviti svoju pobjedu. Ne želi više, da, evo, kaže da... dosta je. Dosta je bilo. Ladies and gentlemen, the end comes after 2 minutes 15 seconds completed of round number 1. Your winner by way of rear naked choke in the blue corner.